Yes, muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi b'Ishenyi TV show. Turabasuhuje cyane nshuti zacu, abadukunda, abadukurikirana umunsi ku wundi. Murabona uyu munsi naje ndi smart cyane. Cyane umugabisi. Isi kabisa. Ndabizi mwari munkumbuye. Arabari banyandikiye. Wese ko kugize kabiri tutabona link. Ugasanga ko ari vovota ngo link zabaye nyinshi, ugasanga abandi ko barandika ngo se noneho byagenze gute ko tugize kabiri tutabona link. Ariko siko baya nta mutima mubi, kubera ko turiko tubakorera kandi natwe turiko twikorera. Rero hari harimo akantu k'agacangamoto buke kari gatumye tugize iminsi ibiri dusa n'abatari kugaragara kuri kamera, ariko ntabirenze. Rero murabona ko uyu munsi naje mu buryo budasanzwe. Nta munsi ndaza kuri kamera nsuruwaye. Niyambariye dupira, niyambariye bisanzwe nyine kubera ko ari bisanzwe, ariko uyu munsi murabona ko nje gukora kabisa, nje niruka amaguru atari kuyika hasi. Bazati wese niki cyabaye gitumye uje gukora amaguru atari kuyika hasi. Kuba tatuzi rero, nje wawe ndi musanzwe menyerera n'abasanzwe badukurikirana n'abadasanzwe badukurikirana, nibo ngiye kugira ngo nibwire kugira ngo nabo tubiyegereze muri famiye y'Ishenyi TV show, kugira ngo tuza tubana umunsi ku wundi, so dukorana umunsi ku wundi. Rero ku mazina nitwa Irakiza Eric, ndi ku kazi Rubegwa Semavuta Stabilisateur, kaba nkorera kuri iyi channel n'ubundi yitwa ngo ni Ishenyi TV show. Ishenyi TV show ndibaza ko nta muntu n'umwe wananirwa kugusacinga iryo zina kugira ngo akurikirane ayo makuru. Nuko rero murabona uyu munsi dutangiye tubifuriza inweri dutangiye tubifuriza Pentecoste nziza. Sorry cyane, namenyereye inweri kubera ko nza nshaka kubona ko inweri ari wo mukutano mukuru kurusha indi mikutano yose, kubera ko inweri niho habayemo ivuka rya Yesu Kristo, umwana w'Imana. Rero kuvuga ngo haze kubamo gupfa adupfira, yadupfiriye kubera ko yavutse. Yaje kuba ataravutse aba yaradupfiriye. Aho umwuka wera rero kugira ngo wagarutse kubera ko yatuvukiye, amara kutuvukira arapfa adupfira kuri Pasaka, bigeze amaze gupfa kuri Pasaka. Rero aza kugaruka kuri uyu noneho iyi Pentecoste azanye umwuka wera. Rero nico gituma nabwiye kubwiriza, kubera ko sinza nashaka no kumenya cyane, bizashaka nko kunsoba, ariko ako ni gato narimba kopeje nka revelation mbabwiye ko nje nkunda inweri kurusha indi mikutano yose. Rero narimvuze ngo tubifurije Pentecoste nziza kuri mwese kabisa, inshuti zacu, abadukunda ndetse n'abatadukunda, tubifurije Pentecoste nziza. Umwuka w'Imana ukomeze ube muri mwe. Hanyuma turi hano murabona ko no kuvuga ngo menya makuru ubu nyine bituma ndabona nakanya ko kuba materaniro y'uyu mugoroba kwa gatandatu ya Pentecoste, kubera makuru menye yihutirwa inshuti yanje. Murabizi mwese inshuti zacu, murabizi ko GB Magic uwo bita ngo ni Sava ari inshuti yanje, sanzwe mbibabwira kabisa hano, murabizi. Noneho rero ubu nyine twari ahantu mu bukwe, kaba ndi kumwe n'inshuti yanje Sava GB Magic, ariko namureba kabona atari clear. Ngoma kumubaza niki kudakeye, kudakeye TV mugani wa yacha no ni kudakeye TV. Akambwira ngo ni ibisanzwe nta kibazo. Sava mbwira kudakeye ni ibisanzwe.
tukabanza tukaja muri mudu tukaganira, hashira kandi kanya kabona utuwazo dusa n'utumutwaye. Sinzi ukuntu naje gufata telefone yiwe, nyirejemo telefone yiwe sanga harimo afite chat n'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa ariko amubwira ngo bagiye kumwirukana mu nzu ngo kubera ko sinabonye ivyo yanditse. Sinabonye ivyo yanditse gusa ngo nibabimenya baranyica. Urumva? Nibabimenya baranyica. Dusesengure kuri iryo jambo nje namwe. Nibabimenya baranyica. Aho ngaho wewe nk'umuntu muzima ufite ubwenge, nibabimenya baranyica. Focus. Nibabimenya baranyica. Kurumva aho nibabimenya baranyica. Utahuye iki muri nibabimenya baranyica? Bo bimenya sinosura gushika imuhira. Aho ntangiye gusesengura, ariko ndaza kubabwira conclusion, ariko namwe ko ndasesengura kugira ngo namwe mube muriho basesengura. Bo bimenya bonyica. Niki cotuma rero umwana w'umukobwa agera ku rwego yandikira umuhungu batavukana, tibabana muri korari, tibabana muri ministeri, tibabana mu rusengero, tibabana muri quartier, ariko aramwandikiye ngo bo bimenya bonyica. Bo bimenya bomyica. Iryo jambo bo bimenya bonyica nirihe? Niki rigamije? None mukanya nkabafasha amakuru. Aya makuru sinagira maremare, keneye ngo nyagire magufi, muyategere kandi mwihangane mutegere aya makuru muyarangize. Mbona message irashitse ivuga ngo sava, ubu nyine tuvuye mu makwe dutahutse, naringiye kuntuze kumukutana kuja kwinjira. Mbona message inyandikira ibwira ngo sava arabomboye. Rero kugeza nizi saha no kuvuga ngo iyo message uko nayibonye nuko nayibonye, ntarindi jambo na rimwe nabonye hirya iyo message. Sava wa GB Magic arabomboye. Rero nje mpita mbisanisha na ya message ivuga ngo ni bo bimenya bonyica. Sava jambo rya mbere tumwifurije urugo ruhire. Urugo ruhire, azabjare hungu nakobwa ndetse n'amahasha, azabe muhasha. Gusa uradukoshe cyane. Udukoshe mu buhe buryo? Sava n'umusore wacu w'umustare tuzi, twemera, dukunda, kwa ko nje murabizi no mu bisanzwe ni inshuti yanjye, ariko Sava akaba ashatse, twari twiteguye ubukwe bwiwe nk'abanyamakuru bagenzi be, nk'abayutubazi bagenzi be, twari twiteguye ubukwe bwiwe, twiteguye kuzamutwerera, twiteguye kuzabutaha, ariko akaba ashatse uje akagoroba kiposho. Ariko nikujya bazavuga abasore binusiga babaza ngo ese gushaka ni ryari, ngo tabizi, ariko ni kuwa gatandatu. Nawe nyine dusanze atarabizi, ariko ni kuwa gatandatu. Nakuwa kabisa kuwa gatandatu ntaharengeje. Nimba makuru aza kuba ayikura, ariko arashobora kuba ayikuri kubera ko ntayandi yo kuyabeshuza turabona. Sava rero twishimiye ko yabomboye nako, nanjye ngo yakoze ubukwe, kubera ko ubukwe nicyo twari twifuza kuri we, ariko akaba bomboye ubukwe bwiwe. No kuvuga ngo ntabwo tugitashe, kubera ko ntabwo kibaye, nawe ubwiwe ntabwo agitashe. Hagati aho
ikintu rero nibashije kuri bijya nababwiye ngo nabahajya nabasize muri entre parenthèse babwiye ngo musigare mutekereza kuri iyo ntuzeye kuri ririya jambo rivuga ngo bobimenya bonyica. Iyo niyo topic turiho, bobimenya bonyica ku mwana w'umukobwa. Iyo niyo topic turiho ko turashaka iki isobanura. Murumva rero iyo bobimenya bonyica ikabivuyemo kuri uwo munsi kuri ako kanya akaba bomboye, no kuvuga ngo nje rero iyo bobimenya bonyica kanje mbabwira uko natekereje. Iyo no bobimenya bonyica uko ico isobanura, namwe muri comment mwandike ico iyo bobimenya bonyica isobanura ku buryo we watekereje. Je natekereje nkanje uko numva, nawe uko utekereje nkawe uko wumva iyo bobimenya bonyica ico isobanura, nawe urandika muri comment ico iyo bobimenya bonyica ico isobanura. Sibyo? Iyo bobimenya bonyica ico natekereje isobanura, natekereje ko isobanura kuba mbisanishije no guhita bombora muri ako kanya. Hariho amajambo abiri tugiye gusesenguraho, buri umwe asesengure uko yumva, mbaheze umuco wo kugira ngo mubone ico musesenguraho. Ijambo rya mbere kuyo bobimenya bonyica, bashobora kuba bari bafitanye gahunda n'umwana w'umukobwa ko ari bumushake uyu munsi, kandi urabizi nta mujene n'umwe uzabushigikira umwana ngo abomboke, bose babashigikiye ibirori by'umwana. Baba bashigikiye ibirori by'umwana, ariko rero yabafite gahunda yo kubomboka, bobimenya rero bomwica kubera ko abakoze ikintu abavyeyi batishimira, baba bakeneye ibintu zo mu muco kubera ko nta birori ababahaye. Ico ni kimwe. Ica kabiri ari naco gifite imbaraga kiremereye kurusha ibindi, tekereza ko uwo mukobwa igitumye na Sava ashobora kwama yigira inama yo kwama bombora, uwo mukobwa arashobora kuba Sava yaramuteye inda kugira ngo amushaka, yamashaka gute by'inkubagaho, yamashaka ibintu bisa n'ibidateguye. Sava arashobora kuba yarateye uwo mwana w'umukobwa inda. Njye nibyo bintu binitekereza, ariko nta na kimwe nujuje. Gusa icyo nujuje nziko banyandikiye ko Sava abomboye ubu mu kagoroba kiposho. Sijo? None rero wewe andika muri comment uvuge ngo nje ntekereza ko igitumye ashobora kuba bomboye ari iki. Nawe wandike muri comment ndatekereza ko igitumye abomboye ni iki. Ariko nje byo nababwiye, nje nashize ibitekerezo byanje natekereje ko icyatumye uwo mukobwa yanditse kuri iyi arashobora kuba ari ugutinya kuba bomenya ko afite gahunda yo kubomboka bakaba bomubangamira kubera ko agiye kubomboka adakoze ubukwe. Icya kabiri arashobora kuba yavuze ko bomwica kubera ko afite inda, bomenya ko afite inda bomwica. Rero mugende namwe mugire uko mutekereza. Sava namuhamagaye, ubu nyine ko ndamuhamagara tamfate, ari muri honeymoon. Nimba babomboye nabo bazaje muri honeymoon simbizi, ariko niko ntekereza ko Sava kuri uyu munota ashobora kuba yagiye muri honeymoon kubera ko ndamuhamagara ko risanzwe ntayifate, namuhamagara kuri gasape ntayifate, ariko namwandikira message ikajaho udufresh tubiri twerekana ko ari online. Rero bisigura ko Sava ashobora kuba ari muri honeymoon. Ariko Sava ikintu adukoze aratuzinze, adukoreye ibitangaza kabisa, kubera ko twari twiteze ubukwe bwacyaye kagufi, twari twiteze ubukwe bwa Sava ngo tuzabutaha n'abanyamakuru. Ariko ibyo mvuze ntabwo mbivuze muheza abanyamakuru, bivuze nje nukuvuga ngo mu mwanya umwe ndishimye kubera ko Sava ari inshuti yanje, murabizi. Ariko Sava ikintu akoze hatujafurahia. Juu tulikuwa tunataka harusi. Iyo harusi yako tungeishabikia, my brother, tungeishabikia, tungesirimba, abanyamakuru benzako
angetupea ka muda kidogo, alafu tuongee kwa hiyo harusi yako, watu tuwaburudishe, tuwacheshe, sini kuwachesha, kuwasekesha no kuvugira tuwachekeshe. Nari mvuze mfupishije, ariko kuwachekesha wifupishe na barumva kuzoba kuwachesha, tuwachekeshe. Lakini kile kitu ambacho umetufanyia cha kuoa surprise, cha kuoa haujaandaa harusi ngo tukuje mwa hiyo harusi yako, haki hatujafurahi. Hata wanyamakuru wenzako wengine wenye wataona hiyo habari le hawatafurahia, kwa juu tulikuwa tunataka we mnyamakuru mwenzetu ufanye harusi, alafu tukuje tuishabikie, waone kama wanyamakuru wako na ushirika. Lakini hiyo ushirika yetu kwako haijaonekana, kwa juu umeoa, umeenda wrong number, umeenda wrong number, kwa juu sasa tutakuja kwako. Tukikuja kwako tutakuwa tunakuja kukuona, baada ya tutakuwa tunakuja kwa harusi yako. Sasa ungefanya harusi tukuje tushabikie harusi. Lakini kitu yenye nataka hata na Waswahili wa comment ni hivyo. Cameraman, uko unanisova. Wanyamakuru, sorry. Waswahili, tunataka na nyinyi comment yenu. Huyu JB Magic najua mnamjua, juu ni mstari, anajulikana. Lakini nimesoma message kwa WhatsApp yake, inasema ati homu wakijua wanaweza wakaniua, wanaweza wakaniua. Hiyo neno msichana andikie kijana hiyo neno, aseme ati kwa nyumba wakijua na kunao wanaweza wakaniua. Hiyo neno inamaanisha nini? Wewe ukifikiria hiyo neno kiwewe, unasikia nini kwa hiyo neno akisema hivyo? So kwa comment waandike kitu yenye unaona hiyo neno inamaanisha. Mimi kitu yenye nimeona hiyo neno inamaanisha ni venye sasa hii wameniambia kama huyo JB Magic ameoa na hajafanya harusi. Kitu mimi nimewaza anaweza kuwa alikuwa anaongea na huyo msichana mambo ya kuoa, hawajafanya harusi. Huyo msichana anamwambia kama kwa nyumba akijua kama nataka kuolewa na sijafanya harusi, haki wakijua wanaweza wakaniua. Hiyo ni neno moja. Neno ya pili inasema ingine nimewazia kama JB Magic amembombarde, amempea mimba, na hiyo mimba imeenda kimakosa, au kukuwa wameandaa amsendie hiyo mimba, si ni kusendi? Au kukuwa anaandaa amsendie hiyo mimba, na hiyo mimba sasa akamsendia kimakosa, imeenda wrong number. Sasa kwa hiyo msichana anasema hiyo mimba kwa nyumba ukijua kama niko na mimba, hata wanaweza wakaniweka kwa fridge, wananifanya baridi, wanafanya baridi. Sasa hiyo ndio mimi nimewazia kimawazo yangu. Alafu na wewe kimawazo yako tunataka useme venye umewaza. Kwa hiyo neno nikifika homo wakijua wanaweza wakanizika. Hiyo sasa na wewe unafaa uandike venye umesikia kwa hiyo neno. But kitu yenye JB Magic ametufanyia hatujafurahi, kwa juu tulikuwa tunataka tuende kwa harusi yake. Wazungu acha na tuambie,
I have my friend GB Magic. Is send member for them. That day it is talking for GB Magic. See home. See going home is English is very strong for that story. But let me go and that story. I coming back. See I finish and that story. Ndabakunda muri inshuti zanjye, tuzakomeza tubane naho ubutaha. Ndi kumwe namwe, sinzigera mbatererana, ariko comment yawe irakenewe. Twari kwishenyi TV show.